mtate isanyana le yele enhle le aye minjani epokile ngisama khani mshaweta phokile iculture yami lokubona umuntu ngishaweta umuntu ngishaweta so Mr. Baloyi Nashtima kwa the performance just a quick announcement kuri iti 20 yahlangana ePeter Mkaba yeah so I fambeni kona yeah support akambili yaka hina because namazulu lama amayivitana ku yini we are nothing now bathe bayilava ku yithatha performance bona because we value too much this industrial music all right President, Mr. Baloyi, let me call you Mr. Baloyi. You never come anani, bona sifanerile kuri itamu honor today. Silishuma kakuthi endeni ka music swachabisa. You know, we went to matiko ile handle ku promote hina Matsonga. Yo msisilo chipa lewa. And isi swin'wana leswi vanhu vo tala va nga swi tekele enhlokweni mara hina va khomanani hi ri swihlangi or hi ri vanhu va nga kuleni hi ri vatukulu va hina na vana va hina lava nga to tswariwa va ta dyondza ka music wa n'wina and music wa n'wina wu na message I know u tele vibe le ka youth mara hi le ku dyondzeni swinene so ka siku ra namuntlha hina va khomanani hi ri ka award leti hi mi nyikaka tona na ku mu honora as a president officially. Mr. President, our president is saying, not the artists that do like a river owner have a cancer, but and until more Samasango Pula, South Africa and abroad. So let's never got attention and the footy got the first traditional artist to fill up a stadium. The first black from Limpopo. President indeed authorized today he is a president indeed loko mi twa vanhu va vulavula ku munhu wo fila pa stadium wo Casper Nyovest va endla katsongo we have our president which he can feel the president he can feel the stadium now ya kutambava so ntakombela Mr. Joe loko va ri kona menge se tsutsuma va famba va fambile ne and Mr. Priest rangani loko se famba and then loko ri va fambile a ku na problem ni kombela va teka ti picture va mhana na bala Queen and President loko mlata vulavula swin'wani then aye mijane nuku yewendo nina mahungunyano ifuba ihono
khensa man va Khomanani Music Awards rito ro sungula ni nga ri vulaka i ku xin'wana na xin'wana xi na masungulo ya xona na lava n'wanyani va sungulela mi sungula kona vanhu va nga swi vona swi nga ri big mara siku rin'wanyani va ta swi vona ku hi swona swi nga big hi swona swi hlanganisaka rixaka a ni ngo mintirho ya muxaka lowu intention ya yona a hi ku yi divide vanhu i ku va hlanganisa vanhu se mara ni na marito lama ni lava ku ma vulavula I think sagwadi leri va nga ni nyika rona ra ku va first traditional artist not first Xitsonga artist but traditional artist a South Africa mo ni vula leswi ku a ni hleketa ku hina Matsonga hi mabofu hinkwenu se na swi vona ku va kona lava kombaka van'wana ndlela a ni hleketa ku hi mabofu a ni hleketa ku vanhu va swi voni ku ni endle yini se va Khomanani Music Award mi pfule van'wanyana matihlo ku na vanhu van'wanyana maybe a va swi voni ku munhu loyi u tlakuse rixaka ra ka hina lembe leri nga helela ku a tata stadium xa Giyani hi ka hi ya mahlweni hi ya tata Peter Mokaba na cancer swilo swi endleke hikwalaho ka support ya n'wina loko mi nga tanga a Giyani stadium a ni ta va ni nga tatangi stadium ni ri nexe kumbe na va ndyangu wa mina na vanghani va mina kambe i hikwalaho ka support ya n'wina ni khense ngopfu lexi ni mi tshembisaka xona va Khomanani na vaseketeri va vuyimbeleri bya Xitsonga na vaseketeri va Benny Mayengani i ku mina nda tshama ni ka ni mi endla ku mi va happy hi ku na mina mi ni endla ni va happy ni khensile swin'wana na ta tlhela swi vula eku ri Khomanani yi hlanganisa rixaka loko wo ta yi la ta hambanisa Khomanani kumbe yi hambanisa rixaka then yi ta va yi nga humi ka Khomanani vona ni queen ya hina king ya hina president ya hina come on look at what's happening this is so beautiful I mean graduation gown ya Manflora Machauke ni kombela na trophy ya bona and then you know the queen today guys not diamond today tonight my boy
hina Manflora Machauke from today. Mana bawani na bona hina bona kusukisela ka malembe ndaku bakari va endla kama nga chinele ngopfu la bakari va endla music wa Xitsonga ai va tiva ku xani dlaya xivunda ngoma liyani fambe misava leyi hinkwayo mara namuntlha mani va ka hina hi khensa music wa n'wina wa hi dyondzisa swinene na ku loko i ri n'wansati i nga ri na n'wanuna xivundza xi ta ku dlaya. It's very important kwa ingisela ngoma wa vona ku ri hambiloko ri mati ya nghena emkhukhwini a nga kona a nga ta kota ku a ku lunghisela. So tingoma ta n'wina ti na message ta dyondzisa and na vana va hina ha swi generation swi cinca every time mara music wa n'wina wu le ku hi dyondziseni and xin'wana xa kahle Manflora va tirha na Khomanani Masandlane va tirha na Khomanani President Mayengani va ta va ri na Khomanani hi le ku va sayinini vanhu valava hi va teka from n'wina cause mina ntirho na vona hina va ta va endla vanhu. So mani today I'm honora hi ri tintombi hinkwato ti fanele ti khisa mahansi loko ti mi vona ti khisa mahansi ti wa hansi hi magomo ti vona queen. Today Manflora today a va ha ri Flora Machauke hi va vitana as a queen of Xitsonga music. Kombela ma bela mavoko. Yes, CEO. Mr. Postu, unika 2 minutes akange kwa stage. Bosi bale ku teni na bona va ta fika anytime soon gaon ra bona ri kona. Ni kombela n'wina hinkwenu nga la mi huma mihandla please ku sala surprise lewa a fane nga mi byeli i xihundla ne ni kombela mi xi khomisa sweswo mi vona this team kambe sweswi 2019 is almost April. By December or the first month of January kuna album yin'we nga ta humesa hi vanhu ya this top 6. Loko hi hlanganisa swilo leswiyani ka this top 6 misava hinkwayo na valungu va tsutsuma va va lava. So hi khensa swinene khomisana sweswo mi ya mahlweni hi kombela mi teka ti-picture hi kombela mi update ka ti-media and everything ku vanyanyi loko va kha va swin'wana leswi va twa kahle hi lava twa kahle ku vanhu va hina hi va bilongo va important ngopfu ka hina.